Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Hurmatli do'stlar, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning sahabalaridan Ka'b ibn Ubay roziyallohu anh aytadi. Tunning bir vaqtida biz bir necha sahaba meshitda o'tir edik. Sonda Payg'ambarimiz alayhissalatu vesselam meshitga kirib kelib bizga aytdi. Ya eyyuhannas, ya eyyuhannas, üzkurullah, üzkurullah. Ey adamlar va adam balaları, Allah'ını zikr kılınlar. Allah'ını zikr kılıp eski alınlar, eski түсіріп zikr etingler. Câetir râcifetu tetbe'uhar râdifetu câetil mevtu. Kıyamet sözsüz boladı. Kıyamet günü yer orasan katlı silkinedi. Yer alemde titretip silkindiredi. Onun артынша tағы bir silkiniş boladı. Aşçı ün шығып, yer alemde titretip silkindiredi. Ölüm geledi, ölüm geledi, geldi. Kıyamet bolayım dep dur. Kıyamet bolganda barlık alem жоқ boladı. Adamlar da, jınlar da ölödü. Perişte melaikler de ölödü. Kaytыс bolgan arvaqtar da barlığı ölödü. Eşkim bu ömürde kalmaydı. Elemde Allah'dan başka eşkim bolmaydı. Şeytanlar da ölödü. Şeytanlar bari bir jın koy. Jındardan barlığı ölgende olar da ölödü. Bırak olardan bastığı bolgan iblis de ölödü. Kıyamet kayımga deyin ruhsat berilgen. Jaman oylardı adamlarga eske salıp imtihan üçün, sınav üçün osu hizmetlerin, osu isterin atkarıp жүрген, Allah'ın aldında vade berip kıyamet kayımga deyin mağan ömür ber dep Allah'dan surab algan iblis, şeytan kıyamet kayımga deyin özü ölmese de barlık jınlar oğan ergen jın şeytanlar, adam şeytanlar öle beredi. Bırak iblis жалғыз özü ölmeydi de kıyamet kayım bolganda o da öledi. O da öledi. Allah'dan başka eşkim kalmaydı. Cenab-ı perişteler de öledi. Kıyametin sur degen ürlöйтін, әлемді жоқ қылатын, üрлеуді шығарған, üрлеген, bir üрлегенде әлемді жоқ қылып, екінші üрлегенде кейін, екінші surмен адамдардың барлық әлемнің tek қайтадан жанданып тірілуіне, жиналуына себеп болатын İsrafil aleyhisselam деген arnayı perişte ol da öledi. Keyin barlığı tirilетін vaqtta Allah Teala aldı men İsrafil'di tiriltip onun ürlöwümen sebep kılıp elemdeki barlık adamdardı, jındardı, periştelerdi kaytadan jaratadı. Demek kaytыс bolgan arvaqtar қазір berzak degen elemde ömür sürüp jür. Ahiretten burungu elemge berzak deydi. Қазіргі dünya ömür sürgen elem bizden elem. Arvaqtar ölgen vaqtta berzakta ömür sürödü. Berzakta ruhtar, arvaqtar ömür sürödü. Al ruhtar denesiz, özlerine berilgen erekşe denemen, ruh denesimen. Buna жердің denesimen emez, topraktan yaratılgan adamның denesimen emez,
ruhani denemen ömür süredi. Olardyň musulmandary, olardyň äwliýeleri, olardyň salihleri, en ataklary jogargy derejede ömür süredi. Cennettiň nimetlerin nimetlerinin içinde yüzüp jüredi. Jaksylyklar göredi. Al endi berzak aleminde kör azabı deyimiz goý. Sonday kör azabında tartatın, cehennemnin tozaktın azabında tartatın, başka ruhtar, arvaktar, kafirler, müşrikler, künekarlar var. Olar da berzakta ömür süredi. Olar da özlerinin ruhani denesimen ömür süredi. Keyin ikinci sur ürlengen vakıtta kıyamet kayım bitip ahiret elemi bastaydı hürmeti tuğustar. Allah'dan başka barlığı ölüp jok boladı dedi Peygamberimiz. Kayta tirilgende ahiret bolup jana ömür bastaladı. Sonduktan bir Allah'ını eski alыңдар, zikir kılıp bir Allah'a bet burungдар. Bir Allah'a boysunup moyundap bas iyiңдар. Peygamberimiz osulay aytıp eskertkende tünnüň bir wagynda Peygamberimizga jana tüsken ayatlar boyunça köpdegen kıyamet galamatlaryn körüp, ruhaniyat elemin közümen görüp, uyuktamay bizge gelip aytkanyn tüsündük deydi Übey Hazret. Peygamberimizga bulay aytady: Ya Resulallah, inni üksirus salate aleyke, fekem ece'ale leke min salati. Ey Allah'ın Resulü, elçisi, Allah'ını köp zikir kılıңдар dediniz goy. Men özüm sizge köp salavat okup jürmün. Al endi özüme de dua kılıp surap başka okup jürgen dualarım da var. Osu dualarımın kanşasını sizge okup salavat aytayım deydi. Kâle mâ şi'te. Peygamberimiz aytdı. Kalagaňyňça salavat oku. Men suradım. Öz dualarımның jartysyny salavat okup ötküzeyim. Peygamberimiz aytdı. Kâle mâ şi'te. Kalagaňyňça salavat oku. Men tagda suradım. Dualarımның köpün sizge salavat okup orundasam, sonda Peygamberimiz janagıday kalagaňyňça oku dedi. Sonda men endi salavattan başka eş dua kelimelerde okumaymın. Tek gene salavat okuy bereyim dedi. Peygamberimiz sonda aytdı, süýünçüledi. İzen tukfa hemmek ve yuğferu leke zembuk. Endi mine osulay isteytin bolsaň, tek gene salavat okup jürseň, barlyk niyet maksatlaryňa jetkilikli bolady, barlyk güneleriň keşiriledi. Hürmetli dostlar, sizlerge uzakka sozulgan hadis şerifti kıskaça ayttım. Tünnüň bir wagynda üýünde oturalmay, jatalmay, körsetilgen ruhani gajaýybatlardy, kıyamet turaly, ahiret ömrün asygyp gelip, meşitde oturgandarga jetkizip aytuwy öte kerekli bolgandygyny körsetip deleldeydi. Peygamberimiz meşitke gelgende sol gezde meşittege oturgandarga gana emes, erteň taňerteň eldiň jynalgan, halykdan köp bolgan wagtdy kütbey aytuwy da öte maňyzdy. Erteň eldiň bäri jynalganda aytaýymçy degen jok. Asygyp gelip aytuwy ne degen söz? Demek sonday aytuw gerek, jedel jetkiziw gerek bunu. Bir kişi bolsa da. Birak Übey Hazret bilen birge bir neçe kişi bar bolatyn bir jamaat. Demek tez aytuwynyň sebebi jedel jetkiziw gerek boldu. Allah'ını zikri kılıңдар, Allah'ını zikri kılıңдар.
Üzkurullah, üzkurullah ya eyyühennas degende sahabalarning javobini tingladik. Al endi birov zikr qilinglar dedi qo'y, salavatni o'qi demedi qo'y, salavatni aytmadi qo'y demesin. Ötkeni ol Übey Hazret bolsun, sahabalar bolsun zikirдің ne ekenin bilmeyme. Zikir Allahümme dep Allah'ını eski alu. İnneke hamidun mecid dep Allah'a sen hamidsin, mecidsin dep Allah'ını madaktav. Mine bulardı bilgen sahaba elbette men köp salavat okugum geledi dep aytuğu, men Allah'ını köp zikir etugum geledi, etkim geledi degen söz. Sol mağnada. Demek salavat da Allah'ını zikir kılığı. Ütkeni salavat paygambarımızdan suralmaydı. Salavat Allah'dan suraladı. Allah'a dua kılıp Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Allahümme Muhammed'e salavat ciber, onun ehli beytine de ciber dep salavatın aytadı. İnneke hamidun mecid. Sen maktavuşu madakşavuşu sensin. Sen el hamidsin. Senin kulun Muhammed madaktalgan maktalgan. Yani Hamid, Muhammed, Ahmet barlığı tübürü bir söz hürmetli ustar. Allah Teala paygambarımızga Muhammed esmin arnayı tangdap Allah'ın maktagan kulu degen söz Muhammed. Allah'ın maktap madaktagan arnayı tangdagan kulu degen söz. Özü esminmen birge tübürü bir sözdü. Allah Teala özü tangdap osu esimdi berdi. Anasına ayan berdi. Bosanatın vakitte. Hürmetli ustar. Al endi birov zikir kılыңдар dedi qoy, salavatты aytmadı qoy demesin. Ötkeni salavat en ulkan zikir, en жақсы dua. Allahümme degen kişi bir Allah'ını eski alıp, zikir kılıp, dua kıldı mine. Allah'ını eski aldı. Salli ala Muhammed degende Allah'ın en süyüklü kuluna Muhammed'e salavat ciber dep Allah'dan tiledi. Salavatın sonundağı inneke hamidun mecid degende Allah'a sen, sen, elbette sen hamidsin, sansız nimetin iyesisin, жақсылықтың iyesi sensin, madaktaytın da, maktaytın da, salavatı ciberetin de bir özüngsün. Madakka hepten layıksın, salavatı sen ciberesin, sen elbette sen mecidsin, öte ulusun, paygambardın dankın çıkarıp kötörötün sensin. Yani paygambardı maktap, madaktap, dankın götürüp, derecesini zogarlatatın sensin. Mine hürmetli ustalar, salavat okugan kişi Allah'ını madaktap, öte ulu ekenin kabıldap dua kıladı. Paygambarga salavat dileydi. Yani salavat okugan kişi zikir etken boladı. Üzkurullah, üzkurullah dedi koy paygambarımız. Allah'ını eski alыңдар, Allah'ını zikir kılыңдар dedi. Köp degen zikir kelimesi var, onun birovi de salavat hürmetli ustar. Salavat eri Allah'ını eski alıp, Allah'dan sorav eri paygambarımızdı da eski alı hürmetli ustar. Salavat okugan kişi zikir etken boladı. Tesbih jene başka kelimelerde de okugan boladı. Paygambarımız osunu kabıldap, onda senin başka tileklerin de orundaladı. Künelerin de keşiriledi dep, suyunçülüp, batasın berdi. Sebebi salavat okugan kişiye paygambarımız bata beredi. Yani biz Allahümme salli ala Muhammed degen vakitte ey Allah sen olarga da mağan salavat okugan mına kişiye de sen salavatыңды, жақсылығыңды, rahmetingdi, bereketingdi жаудыр. Kut bereke, nimetlerinde ak fazılın men, fazılların men kuvandır deydi.
ve ala ali Muhammed degende menin üyüşüme, urpağıma da tiledi koy. Onday bolsa bu salavat oğan kişinin üyüşüne, otbasına, urpağına da жақсылықтар бер деп пайғамбарымыз сол кезде Алладан тілейді. Салаватымызға салаватпен жауап береді, құрметті туыстар. Демек, салават оқи берсең, жаңағы Үбей Хазіреттің жолы осы. Әрбір адамның бір жолы бар. Үбей Хазірет осы жолды ұстады. Мен көп салават оқимын, ондай болса өзіме де дұға қылмаймын. Яғни өзім ананы мынаны бер деп сұрамаймын дегенде пайғамбарымыз, сұрамасаң қой, саған Алла тағала бере береді. Изен түкфә хәммәк, сенің миыңдағы, ойыңдағы барлық тілектеріңе жеткілікті. Вейғфәр ләкә зәмбүк, күнәлерің барлығы осы салават нұрларымен кешіріледі деді. Біз көп сөздермен өзімізді шаршатамыз. Тек қана оның орнына көп сөз айтқанша bir 10 şaқты salavat оқитын болсақ, әлбетте оның әсері өте үлкен болады. 10 шақты емес, шамамыз келгенше оқи береміз, санамаймыз. Біз дін саудагер емеспіз. Саудагерлер сияқты ақша тиын санаған сияқты санап отырмаймыз. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed dey beremiz. İnneke hamidun mecid dep de aytamız. Allahümme salli, Allahümme barik degen namazdağı salli barik dualarında okuyumuz қазір. Onu жалғастырармын. Kıyamet kayım boladı Allah'ın permenimen, emrimen, ilahi permen. Bul jutbay orundalık bitedi bul dünya, varlık ömrümen. Tirşiliktin toktalatın kezi bul gez, en son akır zaman gezi. Zaman akır bolganda Allah'ın şeksiz kudretimen joyladı tirşiliktin közü. Kıyamet kayım İsrafil periştenin surga ürlövmen bastaladı. Sur degen İsrafil'den kalamat ruhani sırnayı asbabı men şıgatın aşı davus üyrönüngder. Ürlögönde aşı ün şıgıp jermen bükül elemdi kök aspandı silkindiredi. Barlık galamdı titretip silkitip zilzaldan da kattı joyup öşürödü. Astı üstüne gelip jok bolup barlığı ölüp bitip joyladı. Adamlar periştelerde kıyamet periştesi İsrafil özü de ölüdü. Jın peri şeytandar canı bar canı joktar. Barlığı ölüp jok boladı. Öte kıyın kattı davus aşı ün şıgıp bitedi tirşilik ömür. Burungu kaytıs bolgan arvaktar da ölüdü. Bul Allah'ın permeni ilahi emir. Burungu kaytıs bolgan arvaktar berzak alemi degen ruhani alemde ömür sürüp dedik koy. Al endi kıyamet kayımda olar da ölüdü. Anık ölüm sonda. Odan keyin barıp ikinci kıyamet kayımda kaytadan kıyamet kayım boladı. Ahirette tirilüde kaytadan barlığı tiriledi. Жаңа bir denemen tiriledi. Ruhani denemen. Osu denemen tiriledi eken de oylamanglar. Osu ömürdün denesimen tiriledi de oylamanglar. Din savdagerlerinin şala dümşelerinin aytığı boyunca oybay bugün biz şehit bolsak, bugün biz bir gapirdi öldürsek, bugün keşke 40 hurimen bolamız dep oylamanglar. Onday nerse yok. Ol ahir zamandan keyin ahiretteki bolatın cennetteki başka bir ömür. Bul denemen bolmaydı ol. Bul denemen emes koy. Sen kaytıp topraktan denesi yok hurilermen birge bolasın. Huri degenin olsa ömürdeki kızlar siyaktı meken. Olay emez.
Ol ruhani bir ömür. O kezde senin bizden ruhtarımız da ruhani denemen jüredi. Bul deneme jürmeydi. Ütkeni bul dene tamak işedi, uyuktaydı, jatadı, demaladı, şarşaydı, jumus isteydi, deretke baradı. Barlık nese bul denede. Al ana cennette deretke de barı yok, uyuktavda barı yok, jumus istevde yok. Bul dene yok, bunday bir dene yok. Tamak işedi, cennetin tamaktarın degende bulay emes. Ruhani tagam olar. Ruhani energiyalar, nurlar. Nurlar men deretke barmaydı eşkem. Öjerde huriler men jatıp suğa түспейді eşkem. Öjerde deretke barıp deretin buzmaydı eşkem. Onday kajet de yok. Deret kana bolgan jerge cennette baytılama. Hürmetli ustalar. Tozakta da solay. Tozakta da tamak işu nemese tozakta da жаңағы uyuktau, tozakta da demalu, tozakta da deretke barу деген нәрсе жоқ. Tozakta оларға аузына жаңағы рухтың өзіне құя береді. Неменені? Жаңағы азап нелерін, жаман энергияларды, оттарды, қайнаған суларды, қайнаған ыстықтарды құя береді. Соның ішінде күйіп жатады, іші сырты да күйе береді, жылай береді, зарлай береді. Ал енді бұл өмір достыларды айтсақ ешкім сенбейді. Ой, айтып еді, мен естіп едім шет жағасын, бірақ сенбедім дейді. Пайдасы жоқ ол кезде, құрметті достар. Kıyamet kayımdı, zaman akırdı körsetti Allah Teala. Resulü Muhammed'ke ruhani jagdaymen ahiretте de tağıda. Kayta tirilip ahiret bolatının, жаңа ömür bastalatının, körsetkende cennetli cehennemdi de gördü paygambarımız. Başka mucizatın. Üyünde turalmay, jatmay, uyuktamay, derev meşitke geldi. Tün ortasında aytты, körgön ayan bolgan, aykın melim etti. Tüsünde emes, oya oturganda gördü ruhani ayan men. Allah'ın jibergen habar akbaratı men, Kur'an'ın ayatı men. Endi sendir ey adam balaları, ey ümmetim dep aytты. Bir Allah'ını eski alıp zikir kılыңдар dep okudu, ayatты. Hürmetli dostlar, bu kay ayat Kur'an'ın köp ayatı var. Əslесе Ven-Naziat suresindeki songu para 30. paraдағы ikinci sure. Ven-Naziat suresindeki osu Allah Teala'nın ant içip aytkan kıyamet turalı ayatlarını jetkizdi. Sonda Übey razıyallahu anh aytты, ya Resulallah, men özüm günde köp salavat okup Allah'ın eski alıp zikir kılamın. Kolum tiygende kança salavat okusam boladı dep suradı paygambarımızdan. Köp oku degende köp okuganın aytты barlığımızdan. Endi men tekkene salavat aytıp Allah'ını zikir kılayım. Allah'dan sizge salavat dilep batağınızdı alayım. Salavat degen bir Allah'dan surav, jalgız Allah'dan tilev. Okugan kişiге Allah on ese salavat jiberedi, okusa biröv. Perişteleri de 70 ese, 100 ese, sansız salavat ben dua kıladı. Salavat aytkan kişiге Allah'dan salavat dilep turadı.
Paygambarımız sagan da bolsun dep beredi bataсын. Salavat okusan boldu, sonda barıp paygambarımыздың bataсын alasın. Sүйіншіледі Расулулла, енді міне салават саған жеткілікті. Барлық тілек, ниет, мақсаттарыңды бір Алла өзі жеткізеді. Күнәларыңды кешіріп, рахмет мағфиретін жаудырады. Салават оқысаң болды, Алла Тағала өзі орындайды. Осыны ет құлағымен естіген сахабалар да қуанды сүйінші сыйлыққа. Құрметті туыстар, енді бізде қиямет қайым заман ақырда, салауатпен жетеміз сый-сияпатқа. Жаңа айттым ғой, құрметті туыстар, әрбір сахабаның, әрбір адамның, әрбір суфизмдегі тасауфта жолы бар, зікірлері бар. Ал салават оқымаған ешбір тасауф, ешбір жамағат, ешбір адам жоқ. Намаз оқымай, намазда әлбетте салават оқылады. Басқа уақытта қай зікірді айтса айтсын, қай аятты оқыса оқысын, қай дұғаны істесе істесін, басында, ортасында, соңында салават айтпай қоймайды. Өйткені салават болмайынша ешбіреуде қабыл болмайды деп пайғамбарымыздың хадисі бар. Сондықтан кейбір тасауф, суфизм жолдары бар. Олардың, шайхтардың, пірлердің айтатыны тек қана салават оқысыңдар болды деп салаватқа рұқсат берген. Біздің жолымыз әлбетте салават. Салават оқи берсек, басқа тілектерімізді айтпасақ та Алла Тағала бере береді. Күнәлерімізді кешіре береді. Арнайы истиғфар етіп кешірім сұрауымызға да, арнайы ананы бер, мынаны бер деуімізге де қажет емес. Міне хадис. Изен түкфә хәммәк вә юғфәр ләкә зәнбүк. Ондай болса, изен деген ондай болса. Ал енді. Ал мына салаватты оқудың ғой деген сөз, изен мағынасы. Изен түкфә хәммәк. Сенің миыңнан өткен барлық ниеттеріңе, химметтеріңе, ойларыңа, миыңнан шықпай қойған барлық дұға тілектеріңе жеткілікті. Кім жеткілікті? Осы салаваттың өзі жеткілікті. Алла осы салаватты қолданып саған жетеді. Күнәлерің кешіріледі. Алла кешіреді, бірақ осы салаватты қолданады. Салават нұрларын жіберіп, нұрлары тірілтіп емес. Сен оқыған уақытта салават нұрлары жанданып тіріле береді. Қанша салават оқысаң, сондай салават нұрлары жанданады, рухани құс болып, рухани періште болып, рухани нұр болып, рухани рух болып, аруақ болып, қастарын қасыңда жүреді. Ол әлемде де болады, барлығы салаватты таниды. Салават нұрларын өзінің істеуінің Алла Тағала рұқсат берген. Мен зәлләзи яшфау индаху илля биизни. Алланың алдында кім шапағатшы бола алады? Илля биизни. Тек қана рұқсат бергендері шапағатшы болады. Пайғамбарымызға рұқсат берген шапағатшы болу үшін, шапағат деп өзіне сұрап алып қалу деген сөз. Өзіне қарай алып қалу деген сөз. Я Алла, мынаны мен өзіме алдым, тозаққа кетпесін. Я Алла, мынаның жұмыстарын мен істеп беремін деп өзіне сұрап алуды шапағат дейді, құрметті туыстар. Ешкім шапағат ете алмайды, бірақ дейді. Кім шапағат ете? Илля биизни. Аятал күрсіде күнде оқып жүрген намаздағы тәсбихатты оқимыз ғой. Аллаху ла илаха илля хуал хайюл қайюм. Бар, арғарай жалғасады. Мен зәлләзи яшфау индаху илля биизни. Алланың рұқсаты болмаса ешкім шапағат ете алмайды. Алланың рұқсат бергендері бар. Олар пайғамбарымыз,
Olar evliyeler, olar Allah'ın salih kulları, başka peygamberler, olar şehitler, olar köpdegen şehitlik makamına, derecesine jetkenler var. Solar şafaatçı boladı. Al, tekken adamlar emes. Mine okugan salavatımız şafaatçı boladı. Okugan salavatımız beynelenip, tirilip, jandanıp, ruh bolup, bizim jumuslarımızды istep bitirip beredi. Allah solay jaratkan bul elemde kaytıp jep işi üçün, bir tabız tabuğumuz üçün bir-birimiz bilen muhtajız. Birovga baramız, birovdan surayımız, birovdan isteyimiz. Doktorga baramız, avursak, nan alamız, gerek bolsa magazinga barıp süt alamız, su alamız degen siyaktı. Ne gerek bolsa sonu birovlerden alamız. Akşasını bersek de nemese surasak da bir nerseni alamız. Sol siyaktı. Bu ömürde özü aslında ruhani bir kuş boluğun kalaysın ba? Salavat okuy ber. Salavat okuy bersen boldu. Salavatka sençi. Başka dualar burun ayttım ba ayttım. Barlığı durus ba durus. Olar da okup жүрген sahabalarda, başka evliyelerde, başka ulamalarda, Müslümanlarda var elbette. Bırak men en oңай, en жеңіл, en abzal amaldı көрсөтүp oturmун mine, hurmetli dostlar. Endi ergaray jalgastırayık. Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Hurmetli dostlar. Müslümanların okup жүрген salavatları öte köp. Bilgenleri okuydu. Tekkene Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed dese salavatın negizini okugan boladı. Barlık salavatlar olsa kelimeni jalgastırgan salavatlar. Negizi namazdagı salavat-ı İbrahimiye degen Allahümme salli Allahümme barik degen iki salavat. Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Kema salleyte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Kema barekte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Namazda olsa iki salavattı okuyumuz okumasak namaz kim bolup kaladı? Başka bir salavatta okuyup da okuyuversek o da namazdı buzadı, başkaları adamның sözü. Bul Allah'ın peygamberimizga üretken sözü namazda okunglar dep peygamberimiz namazda okuytun. Al endi Allah'ın üretken başka salavatları da var. Salavat-ı İbrahimiye'nin Allahümme ve terahham, Allahümme ve tehannen, Allahümme ve sellim degen salavatları var. Bırak bunlar namazda emes, başka vakitte okuydu. Hazreti Ali siyaktı. Hazreti Ali'nin Jubayı Peygamberimizin kızı Hazreti Fatima radıyallahu anh'a siyaktı. Onların ulları, evletleri Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin radıyallahu anhü mecmain barlığına birde selam berkettik. Hasan'a nege vermeysin, Hüseyin'de aytkanına nege aytasın demengler. Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin radıyallahu anhum ecmain degende barlığından Allah rıza olsun dep salavatımızdı, duamızdı okup kettik. Onlar arnayı okup jürettin. Arnayı okuyayım degenler okuyup beredi. Bir neçe ret. Bırak salavat-ı İbrahimiyeni de uzakka sozuladı koy dep okuyanda bir iki ret okuydu da namazda bir ret gene. Başka vakta bir neçe ret okuydu da kayta Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed deyberse mine köp salavat okugan boladı. Bugün sizlerge Delail Hayrat attı salavat kitabını yazıp köp degen salavatlardı jinaktap kitap yazgan galım gulama Şeyh Jazuli'nin basından ötken okuyganı jetkizeyim. Bul dini galım kisi salavat turalı bilimi bolsa da başka dua kelimelermen şuguldanıp jüretin. Kunun birinde yol saparga çıgadı. Demek osunday bir okuyga bolu gerek. Sonda barıp nefsimiz ündemeydi de sonda barıp kaytadan mıyımızda esimizi jinap bir nüktege jinap konsantre bolamız. Biz kaçan salavatka konsantrasyonu bolup isteytin bolsak, kaçan salavatka berilitin bolsak,
Sonda barıp mına Şeyh Cazuli'nin endi aytayım degen meselesinin neticesinde salavattan başkasını okumayımın dep sonda barıp janagı Übey Hazret siyaktı. Übey Kâb İbni Übey Peygamberimizin sahabası radıyallahu anh degen siyaktı. Sonday derecege jetemiz hürmetli dostlar. Burun Şeyh Cazuli köp degen başka kelimelerdi de okup jüretin. Şuguldanıp jüretin. Kunning birinde yol saparga çıkadı. Mına okuygadan keyin barıp salavatga köngül böldü. Konsantrasiya boldu. Yol saparga çıkadı. Жалгыз özü bir kuduktun basına geledi. Deret alıp tamağın suunu içip dem algandan keyin ketermin dep oylaydı. Birak kuduktun basında su alатын şelek yok eken. Sonda bir boy jetken kız gelip amandasadı. Sizdi baykap durdum. Selde şapanыңızды көрgönde bulgысы özü sudu çıkarıp aladı koy. Bul ulkön bir kulama koy dep oyladım. Şeyh çıkar, evliye çıkar dep oyladım. Birak bulay bolgan yok. Ruhsat berseniz men sizge kuduktun suun çıkarıp bereyim dep salavat okuydu. Okugan salavattарын bir neçe ret kaytarıp bir Allah'dan tiledi koy salavattı. Kuduktun suyu kudukka ürleydi. Sonda dem saladı yani Kazakça bolganda. Kudukka dem saladı. Sonda kuduktun suyu sırtına değin çıkıp can jakka ağa bastaydı. Galım kişi sonda özü ıdısların tolturup beti kolun juup işedi. Sonda su kaytadan kudukta jinalıp can jakka akpay toktaydı. Şeyh Cazuli Hazret bul kızdın okugan salavattарын estiydi. Negizinde özünün biletin bir neçe salavat gana. Oy jetken kız kaytadı. Balam, sagan salavat kongan eken. Salavatın kasiyetin bilip bir Allah'dan suradın. Bir Allah'dan surav ne dengisiz? Mına kuduktun suyunu çıkarıp ber dep suragan yok. Peygamberimizge salavat suradı. Peygamberimizge rahmet, bereket, nimetlerin, ak pazıldarın suradı. Hürmetli dostlar. Sen salavat okudun, salavat ben peygamberimizge suradın. Men bolsam bärin bilem. Bilsem de sendey berilip okulas ben can jigermen okumaytımmın. Al endi sagan ruhaniyat kongan eken dep koştasadı. Üyüne kayta barıp menin osu yol sapardağı Allah'ın magan bergen aşık sabağı osu. İşaret belgisi boyunca olsun magan jetkilikti dep üyüne kaytadı. Ya, osu boy jetken kыздың okugan salavatı men kuduktun suun çıkkanın körüp taң kalıp demek salavat okup emes salavatı toku gerek eken. Okup tokusam konat eken, konu gerek eken dep konatın bolsa korşaydı eken, koldaydı eken, salavat koldaydı eken salavattın arvagı dep elbette onun da ruhu var. Salavatın da nuru var. Nuraniyeti, ruhaniyeti var. Sonu men oylanıp üyüne kaytadı. Kündüzünü olsa okuygan oylap, salavatı vuralı oyun mıyın jinaydı. Bir iki günden keyin tünün ortasında eğelinin üyde bolmaganın görüp dalaga çıksa, jubayının iki jagında Arıstan men jolbarys birge ketip barajatır. Artlarından andıp körünbey birge jürödü. Tengizдің jagasına gelgende äyeli de Arıstan men jolbarys da birge tengizge batbay alыстap ketedi. Ne istewin bilmey üyüne kaytıp gelip kütödü. Bir neçe sagattan keyin jubayı geledi. Kelgende hoş geldin dep karşı aladı. Sonda äyeli aytadı. Men күндө түндө осулай isteymin.
Sen bugün gene baykadın ba? Kunde yuktap jatadı. Kasında ayeli bar mı yok ba? Bul okuyganı da görgen yok. Kelgenin de bilmeydi. Al bugün аңдып oturdu koy. Ne boladı eken dep. Bul ruhani okuyganı görgende. Sen bugün gene baykadın ba? Deydi. Hürmetli dostlar. Bul erekçe jagday, bul tarihi okuyga 15. gasırda Soltüstük Afrikadagı Marokko, Fas memleketinde bolgan. Ayeli Peygamberimizin urpağından jalgasıp kele jatkan bir ayel Seyyide. Peygamberimizin urpağına Seyyid Şerif dep aytadı. Al ayelder bolgandıktan kızlarga Seyyide Şerife dep aytadı. Bul Seyyide Şerife bir ayel eken. Sizlerge eskerteyim. Evliyeler tek gene eğer adamlardan gene emes. Ayellerden de sansız köp evliyeler bolgan. Mine bul okuygada bir boy jetken kız. İkincisi Cenab-ı Kulamanın ayeli Peygamberimizin Seyyide Şerife urpağı ataklı evliyelerden biri. İki ayel. Kuyuğuna bulay aytadı. Men kunde tün ortasında turup tengizdeki bir aralığa barıp en ulu atam Peygamberimizin ruhaniyetimen birge bolup salavat okuymun. Sonda kuyuğu kaysısını okuysun? Men de köp salavat bilemin koy. Bırak tok eterin aytыңызçı deydi. Özün okup yazıp şuguldansan sagan da salavat nurları konadı deydi jubayı ayeli. Ruhaniyet konup maksatına jetesin deydi. Tikiley mına salavat dep ayta salgan yok. Al endi men sizlerge tikiley ayta salam. Ol kişilerden bu meselede bir hikmeti var mine, tarihi hikmetler var. Evliyelerin basından ötken okuygalarda, kıssalarda. Tikiley mına salavat dep ayta salgan yok. Kuyuğunun konsantrasiya boluğun, salavatты okup, oylap, tereң oymen, okup, tokup, öz eňbegimen, mаңдай terimen жетуün kaladı. Hürmetli dostlar, Şeyh Cazuli, İslam memleketlerin aralap, halktın okup jürgen köp salavatlar jinaktap bir kitap yazdı. Kitaptın adı Delal Hayrat. Elbette bu kitap bolgandıktan bir günde okup bitmeydi. Men burun jaz günümden beri köp okuytummun. Meşte kunde taң namazında, cemaatın aldında bir haftaga sozulgan bu kitapты kunne bir bölüm, kunne jartı saat bir bölümden okup, bir haftada bitiretimmin. Okup. Al. Kazir nege? Kazir men kortundunun kortundusuna elbette ananın barlığında savabı var. Bırak barlığın namazda okumaysın. Namazda oku, namazda buzbaytın salavat, en abzal salavat koy. Odan artık yok elbette. Ana salavatlardan kitaptın içinde sansız savaplar bolsun. Yerdeki kökteki mahlukattın Allah'ın yaratkan barlık elemnin sanınday savap bolsun, salavat bolsun degen sözler de var. Kanday aytsaң da mınagan jetpeydi. Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Allah'ım Muhammed'ke jene, Ali Muhammed'ke, ehli beytine, bel evletlerine, jol evletlerine salavatın jiber. Kanday salavat? Kema sallayta ala İbrahim. İbrahim'ge jibergen salavatın siyaktı.
İbrahim'e salavat jiberdin koy kezinde. Hazır İbrahim'e de jiber, sol jibergen siyahtı paygambarga da jiber. Ve ala el İbrahim, İbrahim'nin urpağı bolgan paygambarlarga, İbrahim'e sengen müminlerge, musulmanlarga jiberdin koy sol siyahtı. İnneke hamidun mecid. Sen hamidsin, mecidsin. Allahümme barikti de sütemiz. Bereket ver. Kut bereketini javdur deyimiz. Al, bunun artıkçılığı kayda dep aytыңдаршы. Minece de iki mağanasını üstüne. Birincisi, keme degenin mağanası. Keme, sonday. Sen jibergen siyahtı. Allah'ıma, ya Rabbi, ya Allah. Allahümme senin özünün jibergen salavatınday. Allah salavat okuyup oturmaydı. Bol deydi bala saladı. Kun feyakun. Bol deydi. Salavatın jibere saladı. Allah kulçuluk istemeydi. Allah salavat jiberedi. Allah namaz okumaydı, Allah orada tutamaydı. Bırak salavat jiberedi. Allah salavat jiberedi. Yani salavat okuydu demesi. Onu estigen perişteler de salavat okuydu. Perişteler salavat okuydu. Allah salavatı jiberedi tikeleyi. Salavat degen жаңағы nurlardı, күштерді, nimetlerin, akbazılların jiberedi hürmetli ustalar. Senin jibergenin dey. Allah'ın jibergenin dey. Sansız bul. Kanday bilemiz. Birinciden kanday senin jibergenin. Sen özün jiberdin, sen özün bilesin. Ol salavatı biz bilmeymiz kanday ekenin. İkinciden sen kanşa jiberdin. Kanşama köp. Oğan jeter san çok oğan jeter san. Mahlukattın sanınday, senin ölümünün sanınday desek ol da jetmeydi. Odan da köp senin jibergen salavatın. Hürmetli ustalar. Bu salavat okuganda paygambarımız muhtaç mı? Bugan muhtaç emas. Muhtaç emas elbette. Biz sonday Allah'ın jibergenin salavatınday dep Allah'dan tilep oturmuz. Sen kanday jibersen sonday salavatты jiber. Sen kanşa jibersen sonday köp salavat jiber degende onun savabın, onun paydasını biz özümüz göremiz. Bizge jiberedi Allah Teala. Minece de paygambarımızı sebep kılıp, rasul kılıp, elçi kılıp, nebi kılıp, paygambar kılıp kaytıp bizge elçi kılıp jiberip otursa bizдің savab alуымыз için, bizдің жетілуіміз için, bizдің жақсы болуымыз için paygambarımızga salavatı da sebep kılıp otur. Sonra okuganda barlığı özümüzge geledi, özümüzge paydası var. Paygambarımız muhtaç emas salavatga da. Barlığımızı okusak da muhtaç emas. Okumay koysak da paygambarımız kim kalmaydı odan arı Allah beri jiberip jatır deydi. Yusalluna alen nebiyyi ayatta. Keyin ayatta okuyumun. Başka sabahımda. Yusalluna salavat jiberdi emas. Yusalluna jiberip jatır. Bitmeydi jiberip jatır. Sonda bizge de jiberedi hürmetli ustalar. Bul ne degen ulkon dua, ne degen ulkon tabız hürmetli tuğustar. Mine vakit ötüp ketmesin. Odan arı söz bayak koyayım. Жаңағы Şeyh Yazuli İslam memleketlerini aralap kitap jazadı. Delail Hayrat degen kitap bul. Bir haftaga sozulgan da ereң bitetin bir kitap. Elbette bir günü tаңнан kechkeyin okuy bersen bitiresin, birak bölüp koygan 7 günde okusun dep. Sütüp жазған. Bir yıl boyu özü okup жүреді. Şuguldanıp, oyun mıyın bir nüktege jinap, konsantrasiya bolup, salavattın ruhaniyatına jetedi. Bu kitapты okuganda ayeli aytadı. Kitaptın bir neçe yerinde mening okup жүрген salavat var eken deydi. Hürmetli tuğustar. Negizinde bu salavatты kelesi sabahlarımızda tağda aytıp düşünüremiz. Sen aytıp kettim kıskaçası. Düşündüklemesin jalgastıramız. Bul Allahümme salli Allahümme barik salavat-ı İbrahimiyye negizi. Bırak bir kitaptagın barlık ol emas. Kitapta başka salavatlar da köp. Galımdardın, ulamalardın, evliyelerдің жақсы salavatlar da var. Olarda okumayık demeyik. Olarda boladı, savabı var. Bırak eş birevi salavat-ı İbrahimiyye'ge namazdağı okup жүрген Allahümme salli Allahümme barikke elbette jetmeydi. Bunu Allah üretken. Başkalarının adamlar жазған.
Al endi biröw namazda galymdardyn, ulama äwliýelerdiň salawatlaryny okusa namaz buzulady, öýtkeni olar Allah'ın yüretken emes kuldardyň jakşy sözleri. Sonda da paydası var, namazda emes başka vakitde okuyumuz. Okugumuz gelse. Käzir men nege okumaymyn? Vakit ötküzbeyim endi. Kartaydım, şarşadım, boldum endi. Endi kalgan ömrümde salavat İbrahimiyeni okuy bereyim. Nemesi onun da kortundusu Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed deyi bereyim. Onun da kortundusu var. Onu da Peygamberimiz en aldımen aytdı koy. Keyingi sabaklarımızda salavat-ı İbrahimiyeni Allah'ın vahiy kılıp oku degen salavatı aytarımız. İnşallahu Teala hürmetli dostlar. Endi bul tuuraly жазgan öleňimdi jetkizip bereyin. Eýelderden paýgambar jok, birak äwliýeler bar öte köp boldy. Kimde kim takwa bolsa Allah onu süýedi dep Kur'an körsetdi tuura joldy. Er adamdardyň atagynyň sebebi şaýh edepir. Ergen jamaгаty şäkirtleri bar bolatyn, sonduktan beribir. Eýel äwliýeler eldiň aldyna çygyp iman bolup jamagat jinagan jok edi. Bul sebepten aty jönü de bilinbey tarihte kala berdi. Negizinde atakka çykkan eýel äwliýelerdiň aty jönün İslam tarihinen üýrenip oturmuz esimlerin köbün. Eýel paýgambar jok bolsa da eýelderdiň jogargy mertebesi öte biýik olar. Paýgambarlardyň anasy atagy derejesi. Paýgambarlardyň iýge jakşy salihlerdiň äwliýelerdiň analary eýel. Enbiye äwliýelerdi tapkan, terbiyelegen o basta evvel. Paýgambarlardyň salih kul, takwa kuldardyň olar jubaylary. Eýeldiň derejesin syylap Kur'an aýtdy karındas apaylary. Kızları da nemere urpaktары da eýel ekenin. Bilemiz elbette eýelderdi Kur'anyň hurmet degenin. Kur'anda aytadı Allah Teala kızlardı ne üçün tiridey kömdüңdür dep surakka tartatının ayat ben yetkizdi. Kızlardan ne gördüңdür? Bilesizler mi? Müşrikler kızları bar dep uyalıp ar namus dep kızların barıp özümüzün dinimizde olsun bizden tengirlerimiz putlarımızga kurban kılıp kömümüz dep kızlardı barıp tiridey toprak kazıp kör kazıp tiridey köme salatın. Bul Kur'anda da surakka tartılatını aytıp otur. Peygamberimiz de bunu ayetlerini okudu da tıydı. Bırak. Tındayma, tındamaydı. Müslümanlar gene tındadı. Mekke'deki müşrik kafir bedevilerden salt destürleri boyunca kızların tiridey toprakka kömetinin Kur'an tıydı karanızdarşı. Salavat turalı delil hayrat kitabın yazıp atakka çıkan evliye galım gulama mine boy jetken kız ben özü jubayının sebebi men meşayık boldu erine.
Salavatты burundan bilgen galım bolsa da осы екі әйелдің ашық сабағы тірі уағызымен көзін ашып алдына шықты елдің. Салауатты буруннан білсе де қонған жоқ еді салауат нұрлары. Бой жеткен қызбен өзі әйелін себеп қылды, Алла оған оларды. Әйелі тікелей айта салмай күйеуінің ойын миын жинауын қалады. Салауатқа концентрация болуын күндіз түні ойлап жүрсін деп әйелі ойлады. Салауат айту үшін дәрет шарты жоқ, яғни әйетті әйелдер етеккір болса да оқи береді. Намаз намаз емес, бәрібір. Құранды, намазды тазарғанда оқиды, бірақ салауатты дәретсіз де оқуға болады, ерлер де әйелдер де. Оқығандар көреді шапағатты. Шапағат деген пайғамбарымыздың Аллаға дуға қылып тілеуі, салауат оқығандардан риза болғанын айтып бата беруі. Міне жерде әрі пайғамбарымыз шапағатшы болады, әрі салауатымыз шапағатшы болады. Басқа амалдарда шапағатшы, бірақ салауаттың шапағаты гарантия, құрметті достар. Құранның аяттарымен үйреніп отырмыз бұларды. Пайғамбарымыздың хадистерімен тоқ етерін істемей, жан-жаққа таралып кетудің, ананы мынаны көргеніне қарай жүгірудің несі жоқ. Оған мәз болу қажет емес. Оларға мән бермейік. Не қылайық? Мәз болмайық олармен. Біз салауат оқи берейік. Салауат нұрларын жинай берейік. Салауат нұрларымен күшейе берейік. Салауат нұрымен күшейген уақытта салауат өзі, сол нұрлар өзі істейді. Сол салауат нұрлары қажет болса көрінбей істейді, қажет болса көрініп істейді. Біреуге барып немесе істейтін жерге қалай не істеген келсе сенің ойыңды миыңды біледі де, соны барып адам бейнесіне кіріп те істейді. Арыстан жолбарыс болып та істейді. Құс болып, бүркіт болып та істейді. Басқа бір рухани күш болып та істейді. Көрініп те істейді, көрінбей де істейді. Біреуге, бір залымға көрінбейтін бір боран болып, бір жел болып, бір от болып та, бір басына тиетін бір тас болып та істейді, оқ болып та істейді, қайтып істесе де өзі істейді. Бұл Алланың әлемдегі қойып қойған заңдары, рухани заңдары дейді бұған. Қазір осыны байқағандар, шетелдіктер, мұсылман еместер, энергия деген бар екен, позитив энергияны жинайық, негатив энергиядан тазарайық, деп, сиқыр жолдарымен, жаңағы дуалау деген күштермен, дуалауды оқыған жаман кәлимелермен күшейіп, күш жинаған адамдар да аз емес осы ғасырда, құрметті достар. Бұрын да бар болатын, оны жалғастырып жатыр. Бізге ол ырым сиқырлар, жаңағы дуа нелер қажет емес. Біздікі дұға, біздікі салауат дұғасы. Дуа емес дұға, дуалау емес дұға оқу біздікі, құрметті достар. Демек, жаңағы ырым сиқыр болса да жаман энергияны жинап, олармен де жұмыс істеуге Алла тағала рұқсат беріп қойған. Оларды да білгендер сонымен істеп жатыр ғой. Көптеген адамдар сонымен істеп жатыр ғой. Жынның жолдарымен, шайтанның жолдарымен, перілердің жолдарымен істеп жатыр ғой. Ойына келген аспаптарды қағып, ойына келген оттарды жағып,
otqa табынған бұрынғы мәжуси отқа табынушылар сияқты жаңағы аспаптарды қағып, соның маңайында билеп ойнап ыршып жүрген адамдар аз емес. Олар да өздеріне энергия, күш жинап жатыр, құрметті достар. Біздің жолымыз ол емес. Бір-біріне ұқсайды. Біздің концентрациямен, біздің вибрациямен, біздің дененің шымырлауымен, Құранның, салауаттың күшімен шымырлауымен, адамның рухының шығып кете жаздай өзгеруімен жаңағы аспаптарды дабыл қағып, оттың жан-жағында билеп ыршып, данс етіп жүргендерді бірдей көрмеңдер. Ұқсайды бір-біріне, бірақ бірдей емес. Біреу тыйылған, яғни жаман жол. Олардың да әсері бар. Олардың да әсері бар екен деп жаман жолмен емделмейміз әлбетте. Біз дұрыс жолмен жүреміз. Салават айтқан кісі Алладан тілейді, пайғамбарға салават. Сәлемін жіберіп, құт береке тілейді, міне сұрады шапағат. Маған шапағат ете көр демесе де, пайғамбарымыз шапағатын. Сәлемет, есендік құт берекетін тілейді, бір Алладан ол кісінің шарапатын. Аллахумма, маған салават айтқанға сен де салаватыңды жібере көр деп батасын береді пайғамбарымыз. Я Раббым, оған жақсылық бере көр. Аллахумма салли аля Мухаммед ва аля али Мухаммед. Кама саллайта аля Ибрахим ва аля али Ибрахим иннеке хамидун меджид. Аллахумма барик аля Мухаммед ва аля али Мухаммед кама барикта аля Ибрахим ва аля али Ибрахим иннеке хамидун меджид. Тікелей сәлем беріп пайғамбарымызға тікелей салават оқудың да түсініктемесін кейін айтармын, бірақ қазір тікелей сәлем беріп тікелей салават оқып пайғамбарымыздан қасында Алладан қайтып тілек тіленетін үлгі үшін айтып кетейін. Оққан ұғады, оқпаған қалады, қайтайық. Бір атақты сөз миыма келе кетті, өзім құрап айтайын. Дұрыс па, теріс па? Білгенге, оққанға маса шіркей саз, шыбын шіркей саз. Білмегенге, оқпағанға дабыл қақсаң да аз. Мен енді ешкімді сынап отырғам жоқ, бірақ жан жігерімен, барлық ынта жүрегімен тыңдап, осыны көбінде құпия айтып кетеді ғой. Әсіресе мен ана сабағымда, қысқа сабағымда бар ғой. Қысқа айтып кетем де, оған ұқпай ма білмеймін. Кодын ғана беріп кетем, шифрын ғана айта саламын, парол ретінде айта саламын. Бірақ олардың бір сөздің өзі, жаңағы әсіресе өлеңді, бір сөздің өзі бір кітаптай кең мағынада. Қазір соның біреуін мен жеткізейін. Ассаламу алейка айюхан набию ва рахматуллахи ва баракатуху. Ассалату ва саламу би адеди илмиллах алейка ва аля алика я Расулаллах. Саллаллаху алейка я Расулаллах, саллаллаху алейка ва саллама ва аля алика я Расулаллах. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi sizge, sağan bolsun ey Nebi. Allah'ın sansız ölümündey salavat cene selam sağan cene üyüşüne bolsun, urpağına bolsun ya Resulallah. Allah Teala sağan salavatını cibersin. Allah Teala sağan cene urpaklarına salavatını cibersin. Allah Teala menin tileklerimde kabul etsin. Allah Teala bizge yardım etsin, kömekleşsin, tileklerimizi versin. Allah Teala mıyımızdağı, oyumuzdağı barlık tileklerimizi biledi, solarga jetkizsin. Elimizge amandık, memleketimizge bereke, birlik, baylık versin. Allah Teala Kazakistanımızga жақсылықтарын, нурларын, құт берекелерін жаудырып, қуандырсын. Мына сабақты тыңдап отырған, әсіресе тыңдағанның белгісі лайық басу.
яны ұнаттым, лайықты екен, жақсы екен деп лайық басқан кісілердің барлығын кім екенін біледі. Соларды да мақсаттарына тез жеткізіп қуандырсын. Салаватуллахи ва саламуху алейкум әжмаин. Алланың салаваты, рахметі, берекеті саған, алейке, саған, ва алейкум, саған және сіздерге, яғни саған ергендерге болсын. Я Расулалла. Амин. Велхамдулиллахи раббил алемин. Аллаху